ev dîmenên şerê çekdarên desteya Saîrûn a Serb Tirkiye û çekdarên eşîreta Elmewalî li gundê Kokanê yê Efrînê ne. Şer roja yekşemê heta derengî şevê berdewam bûbû û çekên cor bi cor têda hatibûn bikaranîn. Di tomareke dengî de ku kopiyek jê ji tora medyayî ya Rûdawê re hatiye şandin, Alaeddîn Eyyûb ku xwebnavê Elfarûq Ebûbekir dide nasîn û fermandarekî lîwaya Elmu'tesema dibêje şer bi bazirganên maddeyên hişber re hatiye kirin. دورية للشرطة العسكرية طلعت على قرية اعتقال دورiyeke polîsên serbazî çû gund da ku hin kesên daxwazkirî bi tohmeta bazirganîkirin bi maddeyên hişber bigire. Lê ew rûbiriyê dewriyeyê bûn û şerê wê kirin û endamên wê dîl girtin û sifikatî wan kirin û dest danî ser otomobîla wan û vîdeo belav kirin û gotin ku qedexe kes derbasî vê navçeyê bibe û ew dewletin. Lê koordînatorê tîma lêkolînan li rastiyan li bakurê Sûriyê Ciger Hesên ji Rûdawê re got grûpên çekdar bi xwe bazirganiya maddeyên hişber dikin û ev şer li ser nakokiyên li ser vê bazirganiyê hatiye kirin. حقیقتا بیژن همو مشارک نده مخدراتو بدون ای استثناء کشکسی نچترا اف همی فصائلنا همی ملیشیات مشارکنا يعني اف نا يكم جاره و نا جاره داويه سر مخدراتو لحقيقتك هي جرك امزو نبن يعني اف مثلا بزنسه كيه دسي خودينه سر معامله مخدرات كيه پاروزياتر بينه كيه پاروزياتر بدزه پشتو برا في هره تركيا معامل الشركاتو فاكي افهمي مسألة وايا نا اصلاح نداره زنداني ما تجيه مختطفات مختطفين كشتان يعني دزي قتشت لا عفرين دبي اصلاح تنايا دمها جوتمها بوريدا کارگهک مادین هجبر لگند باسوتل باشور عفرینه هاتبو ودیتن. لگوری چافکانین کج روداوی را آخوین ده انجام لکولینان ده در کتبو کو کارگه آفرماندارین هری آستبلند این گروپا حمزاتن کلوی نافچه دست هلا داره. حسین عمر روداو